Nangdam chiam ha mom lungmali phosin nan kut kanin tlai than ha thonghi kulali sikpar ni som thum Zinglei Thawngchimnak kan rak chang lai mangun thabor ka si Hakha thantlang kar a SSC ni chunglei in bomathak hakha khopi pong rualu thamol kam ka dau da ka SSC pakhat antlai chinram hakha thantlang kar a ummi SSC ral shangza a abepi ngai mi poithup sakhan chu chinlan chawza ral kap na ni anlak nu a chuka pong kam shong chu SSC ral shang ni vanlong in fangai in ka dau na kan tua tia thei si November kula real Zinglei Swimmer lam pathum chong a hakha thantlang kar a chiram chawza ral kap anum lai ti in anzum nak hun pau chu SSC ral shang ni paltung nak vanlong in voiruk yang boman thak Zinglei Swimmer lam pali in panga kar a wine twal vanlong in voisom nga leng boman thak tia ralpun ram thonglak nak shampi ni anchim SSC ral shang ni atu bantuk in boman thak mi ruang a chiram chawza ral kap in nun nak liam ni le lemma tor mi anum sholo tia achim chap hakha khupi pong ralu than lai a umhun khor mi SSC ral shang pol chu chiram chawza ral kap na ni November kula sari zan a anka na I chiram chawza ral kap na ni SSC ral shang pakhat chu atlai mi shamnam he antlai tia ramhun ram thonglak nak shampi ni chun anchim hakha thantlang kar le hakha khupi kyang kap a SSC ral shang le chiram chawza ral kap na kar I ka dau nak chu zar khat shong aral chang chu ka dau nak I bom tu dinga ti in SSC ral shang ni hakha khupi shambun khalaya zanhi somruk ruk sakhan a vanlong in shabnam le ral kap thazang anchap tia thei si CDF matupi brigade pakhatli brigade panhi karam dei nak kho nak ha Mizoram matupi pastor na shwinak in ikon nak an ngai Chinram matupi pengshambun CDF matupi brigade pakhatli brigade panhi kar a remdei nak kho nak ha le Mizoram a azami matupi tol sungmi na chu anhunram chiao I an kyo than kho nak ha Mizoram ramkul matupi pastor na shwinak in ikon nak an ngai kong matupi chin minister fellowship ni November kularia zan a anthan remdai nak kho nak ha iton nak hun a akalmi pastor na chu CDF matupi brigade pakhat le brigade panhi ni lunglom te in andan ha tonpup nak a kapni in a khatni lungtlin nak an ngai mi ha chu remdai nak andu ve kong matupi kong pau chu matupi tol chungmin ha long ni bikhya nak nol ngai din kong ka dai nak sar I zum tlak te in umandu ve kong hunram khaidan nak umlaute in one army one budget and one comment in tulhan bantuk in umandu kong abik in social media a thongdik lo tha lo ding pakhat le khat idau thinlung ithan cheuding in bichimi belte ngolding le dau ding andu kong CDF matupi brigade pakhat le brigade panhi ni anthan lo mi pau chu thongdik lo mi asi kong chehmai nak an ngai chucha a CDF matupi brigade pakhatli brigade panhi kar a remdai nak kho nak ding le nak hun chhuatak mi tol sungmi na aran nak in an kyo than kho nak ding a CDF matupi brigade pakhat brigade panhi le pastor na chu aran nak in iton nak an ngai than kho nak lai bezul in an boipi liao asi kong matupi chin minister fellowship ni chathan a an lang tar chi SSC bomthak mi ruang a CNDF al kapangatal in minung pasari nunnak aliam mi kong a ZPO ni an nge chet pi na CNO CNGF to sarnak song an mo chet na chinram falampeng zaniat hunram lumte kwa si khan chu SSC ral shang ni November kula ruk a chunglei in ka dau nak an tua ruang a si khan sak mi in pathum le apong kam tol sungmi ha in paruk arok in a si kharian tuan mi minung pahni le CNDF al kapanga annak aliam I tol sungmi pali ni liam ha antor mi kong a zanyat and people organization ZPO ni November kularia zan a ngai chepi nak chathan anchua CNO CNDF ni palam khopi ka dau nak akalpi hlan khonghi kulali October tha azar thumnak a Chimye AGS CNO Shrenak in Walsungmin ha si khanpong a
bom khur acho pi na I CNDF ral kam na chu sikhana chun an lu chuak I anum kal chupin a falam khopi ka dau nak I yamma tor mi ral kam na chu khwa upa atam deu lungpin lo nak I theitar lo in chu sikhana chun an thobul na I an chia na tia ZPO ni an langtar atu bantuk in essential sang ni wal chungmi na sikhan a tingcham mamte in chunglei in boman thak I ral kap phung an bor mi chung a fakpi in kandau wal chungmi na sikhan asimi ma event himna hun ha a amang tu CNO CNGF to sarnak zong kan mo chet ngai ngai tia ZPO ni an than atu bantuk in achang mi kong he pe tlai in essential sang le CNO CNGF chamtai phun ha chu nutrin chawbo he a pe tlai mi Geneva Convention thongkha zakwa somli kwa chatlang ulheriat he anikal kong Janet Ram People Organization ZPO ni chathan an chuami a an langtar chi Tonzang peng zatla okshoy tu pusin a palik pathum tal in SCC kut pang chawzarian tuan somthum liang ani up chinram tonzang peng zatla okshoy tu pusin a SCC ral shang kut pang palik pathum tal in non CDM chawzarian tuan minung somthum liang ani up kong tonzang peng zatla okshoy tu phuni November kula lini a anthan alwan cha ogot thachung a chinram tonzang khopi palik sakhan le sagai ram chan palik sakhan pol in SCC ral shang kutang palik pathum chu tonzang peng zatla okshoy tu pusin a ane up I ahim nak hun a kan chia chang na tia theitar nak an to thongni kulali me thachung a tonzang khopi chu chinram chawza ral kap na ni an lak nu a zungkip in non CDM chawza rian tuampol chu miza pisin a ifon andu ruang a petlai nak akan to I chinram CDM phungphai in tonzang peng CDM committee le zatla okshoy tu phun hasin a minung som thum liang ni bekam nak min sen an thu tia tonzang peng zatla okshoy tu phun ni an langter palik pol chu akan petlai nak asaw ngai changna in petlai in kani petlai khoti lo ruang a asi tia tonzang peng zatla okshoy tu phu in trombo ngai tu we alex ni achim atu leo hi ramle mizapi cha azo in bekhia nak I to chan asi cha a atang ri ni essential shang putang non CDM polzong aranak in mizapi sin a funding in tonzang peng zatla okshoy tu phu in trongbo ngai tu Alex ni for feel nak zong atwa chi tonzang peng chung a essential shang pol anum ti lau I chinram chawza ral kap na ni anhum hak chang ACDF ni tamang kong sakhan in azam ni SCC an ka na I panhi an thi thaili an kai na magoi ram chan nga phepeng ampadan lampi munha pakhat a an shambun western command headquarter kutang tamang kong sakhan in azam mi SCC ral shampol chu November ko lathum a ACDF le tangte phunha ni an ka na I SCC ral shang le thimi ruak panhi mai thaljun hi le shamnam dang zong an lakpin a minung hlaili an kai na kong ashu chin defense force ACDF ni November kula riazan a an than azam ni SCC ral shangpol chu major zothan naw ni ashwe mi ha an si kan klai mi ha SCC ral shang hlaili chu eharning in kan khabul na I alka phung he atlak ning in kan shan ha tia ACDF ni an langtar chu ka dau nak chu ACDF Mimbu Pengkom Battalion Panhi le SAF tangte phunha ni kan kalpi mi asi tia asho chin defense force ACDF ni an langtar chi thakam khopi siangsang run pong a bompua ke na kachuak chinram tidim peng khaikam khopi siangsang run kam a November ko la ria Zinglei Thawngchimnak lam pakwala cheu shonga khan SSRal shang kutang palikpol ni an man mi bom lung pakhat chu Ashok I puake na kachuak tia tol chungmi ni anchim puake na kachuanak hunchu palik sakhan kam siangsang run le BOC the sidor pong a asi SSRal shang le ni an man mi bom asi an mani bom chaklat nak an tualeu a Ashok I apuak SSRal shang le thimi le tiampu mi chu an lo tia haikam khopi tol chungmi pakhat ni achim siang hak chia nula pa cheu khazong ni siang in hulai chu bompe poi ni akhena in atha jang adar ngai mi bomasi cha a athi mi le liampu mi anum lau siang in zong an khar lau siang hak chia le chachim tu ha chu an law ngai na in
palik pol ni thil sining an dak chim hna I thate in siang in an kai ko tia an chim bompua ke nak achua leo a palik pol ni mai thal zun khat an pua I him nak ala tu pol chu an klik cha a siang in ko chung a drone in bomman thak mi a an dal na in SSRal Strang Kutang Palik Officer pakhat ni thil sining achim hna hnu a an dai than tia twal chungmin ha sin in thei si khaikam kopi siang sang run a siang hak chia zariat liang siang in an kai tia thei si Kalepeng a SCC siangman ka nak in twal chungmi nu pakhat nun na kaliam I minung pakhat ni hliam hma atuar sagang ram chan kale khopi le apong kam chu SSRal Strang ni du pau in siamngan an kalang mang I November ko la riat ni zong a kale khopi pong kimon chongkwa chu SSRal Strang ni siamngan in an ka ruang a twal chungmi nu pakhat nun na kaliam I adang nu pakhat ni hliam hma atuar kong twal chungmi ni an chim kale khopi twal chungmi pakhat ni company kar ka dau na na in SSRal Strang ni vol hi nak thom lo siamngan an ka arwang lo in an ka twal chungmi na kan na khwa chu training kai nak I akan han cha a mate in iral rindi kan hau kale khopi pong I mi khwa na chu chunglei zong in zetik chan pau a boman thla kho mi asi cha a kanira rin chiao a her tia achim November ko la ria zan swimel lam paruk shong a SSRal Strang ni du pau in an ka mi shamon kwan chu kimon chongkwa a tla in po ke na kachua ruang a kumsom ni shong asimi nu pakhat nun na aliam I adang nu pakhat ni aphai a lemma fak tuk atuar tia thai si alwan cha November ko la ruk zan zong a kale khopi ni tak chaklei mun lapa chongkwa chu kapni kar ka dau na lo na in SSRal Strang ni siangman an ka ruang a tol chungmi pa pahnih le nu pahnih an na aliam Minhla peng ka dau na ka SSC somli shong an thi I liampu mi an tam paguram then minhla peng paguyuma ha chen tlang chung a akai mi SSRal Strangpol chu dau than nak shamtai phunha ni bomlung somli shong pu hno in an ka dau na cha a minung somli shong hunril a an thi I liampu mi zong an tam athi mi SSRal Strang rokpol chu motor pathum in an phur tia Taya wadi pengkom battalion thongthum zariat panhi in chimnak no ngei duyani achim November ko la sari jingsui melam paruk la cheutluk a minha peng baguyo ma chung a ummi miu chang sengkan lan lam in kha chintlang chung a akai mi SSRal Strang somre song chu uta long tang tlangpong a taya wadi pengkom battalion thongthum zariat panhi company panga biuha kolum ni bomlong somli an puan ho I company kar ka dau na ka chuak tia thai si ka dau na ka chun SSRal Strang somli song chu ngonril a an thi I menung lai nga song ni hliam fak ngai an tuar chupin a dau than na shem kai punha ni shamman le shamme in an ka dau than ha cha a mini som thum chung song company kar ka dau na ka chuak I PDF pakhat ni hliam fak tuk lo atwar ve tia thai si Petla in ka dau na ka fa khawri mi asi I SSRal Strang ni tol chungmin ha tlai in kalpho a manle aruang lo in tlai khi na kan tu aruang a tol chungmin ha ni SSRal Strang anum nak pongkam a kal loading in kaya wadi pengkom battalion thongthom zariat panhi in chimnak nongei tu duyani chun rarin pek na kongzong achim Mizoram a Myanmar rami pakhasin in rupi singza thumsom let lengman rithai si antlai Mizoram ramkul aizol khopi pong zemabok khwa a Myanmar rami pakhasin in rupi singza thumsom let lengman rithai si antlai kong Mizoram palik ni anthan November ko la rep ni a Mizoram palik ni rithai si dau na kong lam a betapri in chaklat na kantua I champhai pengkom rikhodar khwa in aizol khopi lai a akal mi pumpak moto pakhat chu aizol khopi lu lai zema bokwa a an kham I rithai si tam ngai an klai tia thai si Mizoram palik le rithai si adau tu phuni chun swimel lam lai di shong a aizol khopi lai a lu a tim mi moto pakhat chu an chek I rupi silza thum som ret lengman rithai si kilogram kulakwa an klai aizol khopi a rithai si lu pi atim tu chu kalen nu ta han sang I a ummi pula rampana fapa Zang than moya kumsom thum asi I a herning im dan tat nak pekding a an shan kong Mizoram palit ni chun an chim
Mizoram ramkul chung I rithai si apur min halak a Myanmar ram mi tam ngai anital I atu kha November ni khat in kulariat yang kakhat deng chung a Mizoram a rithai si porwang a tle etong min halak a Myanmar ram mi pasari anital tia thai si Sagai tawing khwa a umhun khwar mi SCC an ka na lal shang ni tol chung mi som thum kluk an tlai khi na sagai ram than sagai peng tawing khwa a umhun khwar mi SCC ral shang pol chu tol chung sham tlai phun ha ni lu hno in an ka na cha a SCC ral shang ni tol chung mi som thum shong an tlai na tia chebo pen kom number hai riat battalion in twambo ngai tu ko ni myu ni achim November kul la sari jing a Padu khwa in arak chuak mi SCC shang tha zang zakhat leng chu dawin khwa a lut in pungki siang in le siang in a umhun an khwar tia thai si SCC shang umhun khwar na hun ha panhi chu chebo penkom number hlai riat battalion in lokhan nak sham kai puni zan le sang a lu no in an ka na I SCC shang le thimi le yampu mi anum ruang a SCC shang ni ratuk nak van long in boman thak tia thai si ka dau nak a athi mi zat chu fiangte in kan thai kho lo ka dau nak a chuan hu a thu lei a an pil SCC shang ni kwapong leikwang a ren ton leo mi tol chung mi som thum throng an tlai na I an thari na lo hun an kwar nak siang in le phungpi siang in chu voi khat a lu hno in kan ka I SCC shang hnu lei an pil hnu minute kul thuk a hun an kwar nak hun ha pan hi a chun ratuk nak van long in bomon khak I SCC shang pol chu padu palik sakhan a an lut tia chebo pengkom number hleriat battalion in trongbong ngai tu pone myo ni chun achim Mei le taning tari peng ramri a humhim nak lak ding in achuak mi SCC bompuan ho in an ka na I panga an thi taning tari ram than ne peng le taning tari peng ramri a humhim nak lak ding in achuak mi SCC shang pol chu ni ni chung bompuan ho in an ka na I panga an thi tia taning tari peng pa ka pha in trombo ngai tu pakhat ni November ne hlei kwani a achi Alwan chia November kulan hi chunsui melam panhi la chiatluk a train tari ram than zawe khwa shambun khamaya zanga somnga ruk battalion in SCC shang pakwa chu humhim nak lak ding in ke in ankal yau a me le train tari ram ri a train tari peng paka pha zonga in lokhan nak shamtai punha ni bompwa no in anka na I ral shang pakhat athi tia thai si chuban tuk cham in November kulan hi jiusui melam pashatluk a Kamaya number zanga songa ruk battalion in mepeng lei a humhim nak lak ding in achuak mi SCC shang lei khachu train tari peng pa ka pha zong fai in lokhan nak shamtai punha ni avoi ni nak an ka than ha I hal shang lei pali an thi tia thai si bompon ho in ka dau na ka athi mi SCC shang pol chu Kamaya zanga songa ruk zawe battalion lei a moto in an kalpi na tia thai si Tuzin kan Thawngchimnak chu Mabial in kan Dr. Ri Lai Lungmali post thazang akan pe tu nandi lakchung a kanelom tuk Lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek chawding in kanin som ha